You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. Pozdrav bradersi moji fini, šta ima, šta se radi, kakva je situacija kod vas? Evo došao mi Role, idemo do grada malo da vidimo kakva je situacija u gradu, jel? Sinoć jesmo bili, ali to je bilo ipak po noći, sad valja po dani malo neke fore bacati. Tako da ne sekirajte se, sprema vam se show. Evo moramo možda ovo pustiti, ali nećemo dopuštati. Bio je jako neodlučen ovaj pješak koji je prelazio na mjestu gdje se ne smije prelaziti. Ovaj mi se zaletio, ovaj se zaletio. Ovo je gadna situacija. Ovo je gadna. Baš se vidi da ulazi klizeći. Hoće podao. Malo su neozbiljni ovi ljudi, boga. Malo da promijenimo kadar, jel, da mi se Role vidi, moj Role. Kad ga nisam vidio ima, ako nema i više, vjerujem. Evo meni je nakon 7 godina. Zamisli čovječe, 7 godina, ali vidjeli smo se, kad ima možda prije 3 godine u Orašu je to bilo. Ja. Ali on 7 godina nije dolazio u Mostar, tako da baš ćemo sad iskoristiti ovu situaciju. Nema, evo Mostar je se totalno promijenio, evo neki kružni tokovi, radovi, nadvožnjaci, bjedavu. Ovi mostovi, ovi čuda, neka su se nova desila. Malo se grad uređiva, planiramo sutra na more, pa ćemo i to snimati, malo da zabilježimo. Jest, ako Bog da, na more, lagano, destinacija, spremni svi, znači, kupili smo i frižder, brate, patrone su u komari, bit će pravo. Biće ledeno će biti totalno. Boli naš John, malo ćemo se opustiti, jel? I to je za ljude. Zašto? Viš šta ti ja malo iz Orašja došao, uzeo godišnji, boga mi, sam nikad doći daleko ovaj Mostar, majke. Jest, boga mi. Nije lako, brati, iz Orašja doći, Muhajem, Bog nas. Danas je dan idealan za snimanje, majke. Jest, prelijepo vrijeme. Pošto... Već je 30 stepeni hladno. 30, jel? Jadno, znači nije ni 11:30. Što nam je dobar kadar, brate. Šta ti je, vidi? Top destinacija. Sad idemo Role da pojedemo jedan kebab. Malo da
popunimo tu prazninu u želucu, znaš. I onda će mozak bolje odmah da radi. Jest. Kad si gladan nisi svoj. Nisi svoj, nisi cool nikako. Te mi reci jel mi idemo tamo jest kebab, gdje onaj veliki onaj što sam ja htio zagrist ono. Pa možemo i tu, ali ono ne znam kakvi su tu jer i nisam nikad jeo. A vamo ovdje su baš ono perfekcija, sad ne znam. Ajmo tam gdje ti znaš da je najbolji, a ja najbolji. Ti isto već ispitao. Još taj auto, gdje ćemo mi parkirat? Evo, probat ćemo naći mjesto. Danas ne naplaća se ništa, jel? Evo ljudi, stigli smo, pa se javljamo kad dođemo da jedemo, jel? Hajde. Evo vidite, u novom izdanju novi kebab. Hajde baš da vidimo kakav je. Izgleda fino. Evo nas ispred starog mosta. Boga mi, nismo se baš dobro proveli što se tiče kebaba. Ali eto, hajde, neka bude, da je dobar, hajmo reći. Nek bude da je dobar, da ne bude donar. Izgleda čovjek će skočiti. Neki frajer će skočiti. Mlađi je put. Znam skoči, Znam se skoči i sve izvrne. Neće. Odustuje. A vidi i on koja su dobra. Sad idemo malo da se vozikamo na ovim čamcima, znaš, motornim, ovo ono. Kako se ovo zove, stani? Rafting, jel? Da vidimo vamo. Boat football tu. Jes, rafting klub, jes, to je to. Evo nas, braćo moja fina. Jesi stisnuo? Jesam snimao. Ide vrijeme. Krenulo je vrijeme. Evo nas, jara. Malo se vozikamo, malo ta stara škola. Da vidimo kako je to. Joj, brate, gledaj tam špilje. Ekstra, ba. Hehe. Ja baš vidio, lijepo je, vjetar kuće, ekstra, pa gledaj. Dobro, brate, nije ona baš toliko hladna, moglo bi se. Jesi. Nije baš hladno. Evo malo pravimo kružne tokove. Ubrzajemo. Gledaj, laste se ganjaju po naredu. Dobro, pravo, Boga. A god ti? I onda smo znali uzeti da pijemo, je? Brat, jesmo se zeznuli sad. A poslije onog kebaba... Ma java, kebab nas uništio nas. Pometnju napravio kebab, ja radim. Jeste. Boga mi ovdje duboko pravo, ne vidi se to, ja. Ovdje se to ne vidi duboko pravo. Gledaj, evo. Nosi ovo nešto. Ekstra. Dobro, sad nije puštena brana, jel' pa ne nosa baš previše. Nije rekao puštena brana. Ovo je to baš malo pušta, je više. Biće ti oko 6 sata, najmanje metar i povode na nas. Lepo. Znači ljudi, ako posjetite Mostar, obavezno morate posjetiti i ovaj rafting, jel' tako? Klub se zove. Da se provozate ovako i da vidite iz ove perspektive stari most. Ekstra. Boga. Evo ga, skočio lik. Boga mi skočio lik. Skoči frajer, šteta što ovo nismo snimili, ali... Skoči frajer, Skupio je snagu, skočio ipak, Jo, sine, gledaj, Isko ubojica, Mostar, sine.
7. lagano. Gledaj ovo. A jel se smije samo uskočit mosta, a? Prije se skakalo prije rata, ali sad ne mora ima previše pećina i stena. Jele? Jaba. Skakalo je s ove strane, prema vodi, nije uzo nego prema vodi skakalo. Ja, nema dubine sad, jel ne, Maja? Nema dubine stvarno katka, ali nije sve skakalo. Pećine velike, ali kočite, moći na peće, Maja. Poginiješ. Ova mi se sviđa, Savi je bi ja smio skočiti. Ovo je dročko, Jesi snimio, evo snima. Savi je bi ja smio skočiti. Bogan. Ovo je poznata pećina dročka. Savo je se sve legende, koji ga učilo skakati. Jel, prve korake pravila da. Ova peča nije tako nego ova peča, vidiš ovdje. Gore, to je dročko, ali samo to se lete nadodali sako ovdje. Evo ima mala pa velika. Prve legende od Emira Balića do Mirca Nede Pašića. Da. I ostale legendi sa Starog mosta. Kako na noge, tako na glavu. Prve korake pravila. Snima ljude, obavu tu. Pogledajte ovaj pogled. Tu ćemo večeras doći sa kescama binga lagano. Jes. Bingo će se forsirati večeras. Imamo i Japanaca, gledaj turizma. One love, y'all, cause we're together. United, baby. Under one roof, come on. In a house of sounds. It's one love, y'all. Forever and ever. We are free, we are love. We're round, we're skinny. We're big, we're small. But we have love in our heart. And we want you in. Moj Ibra, trebao si doći, brate, da vidiš ove ljepote ovdje. Boga mi ova situacija, perfektna, jel ne, Boga mi? Ja sam, Boga mi, oduševljen ovom situacijom, ljudi, obavezno posjetite ovu atrakciju, mamo reći, tako. Nećete se požaliti, znači ovdje je sve lijepo, Boga mi, znači, prijatni ljudi. Imate restorana kak još? Čak još. Super, Boga. Imate i da vas vozač snima i da popriča sa vama i ispriča vam neke jako bitne stvari u pitanju Mostara i skakača, Starog mosta i svega ostalo. Jedna zaista velika situacija. Lagana vožnja, sigurna, što je najbitnije u ovom svemu. Imate prstu i nema šta, znači, tu se čak i pištaljka da vas bolje čuje, jel? Sve ima, znači, savršenstvo. Koji prizor? Dobro, Boga. Evo ljudi, vam dolazi, pristipu. Nema pravo, znači nema... Ljudi nema odakle nema. Znači, stvarno, sam uživaj. Vrh, Boga. Pazi. Znači, ovdje imate slike. Ovdje morate napraviti slike za preko 1000 lajkova, to je sigurno. To je sigurno. Ko furate lajkove, obavezno. Bravo. A koliko je hladnije ovdje? Trenutno je 10 stepeni Celzijusa, a zimi bude 6, 5, padne. A na izvaru na džizvire je 3 stepena. Dobro, mi Mostari smo posebna sorta. Treba imati srce za ovakvu bandu. Prije rata to je bila tradicija siš sa porodicom svake plaže, znači od Avijatičarskog, ne znam ja, do Vrapčića, vam reći. Svaka plaža imala barem najmanje po 20-30 kopača, to je sve bilo puno. A sad post rata, eto, svaka kanalizacija uljevalo Neretvu, ali sve manje i manje kanalizacija. I kolektora imamo, ali samo još što nisu potrebni. Nije to malo raja kod tih kanalizacija, ali sredit će se to i već se sredilo. 2001 upali, 2017 su upali, Neretva je bila ko mlijeku. I onda pokvarilo se, sad sve ponovo moraju, ali eto, nadamo se Bog da u što bržem periodu da će opet dobiti Neretva stari sjaj. Hoće li biti ovoga i za Red Bull da dođe? Hoće, naravno, bit će Red Bull. Ako budete dolazili za Red Bull skokove, Jeste. obavezno se provozajte, ovo je nezaboravno iskustvo.